салом бинандагони меҳрубон, барномаи ахбори озодиро бо хабарҳои тоҷикистону ҷаҳон тақдими шумо мекунем. имрӯз 21 апрел аст ва дар нашри нави барнома ин гузоришҳоро дорем. таъсири нарх буд ё насиҳати имомхатибон? баъзе сокинон дар тоҷикистон мегӯянд имсол дастархони идонаашонро хоксорона оростанд. маҳсулоти худмона барои чӣ қимат мекама намефаҳмам. аз ҳамаш камтара гирифтем ки мизеби дастархон шавад. дар ҷустуҷӯи модар ва ё қиссаи ҷонгудози писарбачаи украиние ки нирӯҳои русия як соли пеш ӯро дар як урдугоҳ аз модараш ҷудо карданд. баъдан сарбозони рус корхонаи иличро дар муҳосира гирифтанд, корхонаро ишғол карданд ва моро асир гирифтанд. ва дар шимоли тоҷикистон мактаби мусиқии бачагонаи ноияи деваштичро ба номи дамирбек олимов овозхони зинда ёд гузоштанд. дамирбек ҳамино 33 вафот карданд. рӯзи 21 апрел мусулмонони ҷаҳон аз поёни моҳи шарифи рамазон ва иди саиди фитр ҷашн гирифтанд. таҷлили иди фитр дар тоҷикистон чун ҳамеша бо намози ид оғоз ёфт. қабл аз ин имомхатибон вазифадор шуданд ки таваҷҷӯҳи мардумро барои расондани ёрии моди ба муҳтоҷон, инчунин пешгирӣ аз исрофкорӣ дар рӯзи ид ҷалб кунанд. имсол сокинон дар тоҷикистон иди рамазонро чӣ гуна ҷашн гирифтанд? дар гузориши ҳамкорам Нигораи Фазлиддин мебинем. масҷиди марказии шаҳри Хуҷанд. намозгузорон субҳи 21 апрел барои адои намози фитр инҷо омаданд. пас аз намоз сокинон тибқи анъана ба манзилҳои пайвандону дӯстони азодорашон рафта ба ҳаққи гузаштагон дуо мекунанд. дар манотиқи дигари кишвар ба мисли Кӯлоб низ фазои идонаро дидан мумкин аст. Фаридун Холов ҳоло дар Душанбе аст, вале барои фотиҳахонӣ ба деҳааш рафта нест. мо аслан аз деҳа ки ҳастем баъди иди ҳар бо мақсад ба деҳа ният дорем ки мақсад деҳа рафта сари манзил ҳақ гузаштаги падару модар дуои фотиҳа кунем. ба фарқ аз рӯзҳои дигар имрӯз кӯчаҳои Душанбе камодам аст. маъмулан дар арафаи идҳо бархе сокинон берун аз маркази шаҳр назди хонаводаҳои худ мераванд. сокинон аз болоравии нархҳо дар бозорҳо шикоят мекунанд ва мегӯянд тавони хариди ҳама чизро надоранд. вале Хуршед Шокиров роҳи ҳалро дар таҳияи суфраи хурд ёфтааст. мисол мевагӣ қимат буд, албатта мевагӣ ҳам маҳсулоти худмона барои чӣ қимат мекама намефаҳмам. аз ҳамаш камтара гирифтем ки мизеби дастархон шавад. имсол моҳи рамазон дар тоҷикистон рӯзи 23 март оғоз шуда буд. дар рӯзи иди рамазон солҳо боз дар тоҷикистон истироҳати расмӣ эълон мешавад. дар ин рӯз сокинон барои адои намоз ба масҷид рафта, сипас барои зиёрати қабри гузаштагону аёдати хешутабор мераванд. суҳбати баъдии мо низ марбут ба расму русуми динӣ ва озодиҳои мазҳабист. Нозило Қонеъ, гузоришгари виҷаи Созмони Милали Муттаҳид мегӯяд, дар Тоҷикистон озодии дину эътиқод дар ҳадди муайян вуҷуд дорад. хонум Нозило тӯли 10 рӯз бо ҳадафи арзёбии вазъи озодиҳои динӣ дар Тоҷикистон қарор дошт ва дар поёни сафараш рӯзи 20 апрел радиои Озодӣ бо ӯ суҳбате анҷом дод ки пораеро ҳамроҳ мебинем. озодии дину эътиқод дар тоҷикистон дар доираи муайяне ки дар сарқонун навишта шудааст дар ҳадди муайян риоя мешавад, лекин ин доира хеле маҳдуд ва танзим шудааст. дар рафти суҳбат бо намояндагони мақомот онҳо аксаран дар масъалаи дину эътиқод ҳамчун озодии фардӣ ё хусусӣ суҳбат мекарданд, хусусан дар масъалаи иҷро кардани фаризаҳои динӣ дар якҷоягӣ бо дигарон дахл дорад ки боиси нигаронии ман аст. дар гузориши пешакии худ ман инро зикр намудам ки ин ҳолат дар ҷанбаҳои гуногуни ҳаёти ҷамъиятӣ таъсир мерасонад. дар мулоқот бо намояндагони ҷомеаи шаҳрвандӣ онҳо атрофи чӣ масъалаҳо бо шумо суҳбат карданд? Чӣ паёме доштанд ба шумо?
баъзе аз нигарониҳои ман дар гузориши муқаддамоте нишон дода шудааст. Аз ҷумла яке аз онҳо ба таҳсилоти динӣ вобаста аст, ки дар Тоҷикистон хеле дар сатҳи баланд танзим карда шудааст ва қонун таҳсилоти диниро дар доираи хонавода аз тарафи падару модар маҳдуд кардааст. ин як ҷанбаи иҷрои фарзияҳо ё расмиёти динӣ мебошад, ки хеле ба таври хусусӣ танзим карда шудааст. баъзе аз масоили дигаре, ки аз тариқи намояндагони ҷомеаи шаҳрвандӣ ва ташкилоти динӣ бардошта шуд, масъалаи ба қайдгирии ташкилоти динӣ, равобити онҳо бо ҳамдилони борунмарзӣ, таъин намудани раҳбарони динӣ, яъне мустақилона таъин намудан, гузаронидани расму русумҳои динӣ, яъне мустақилона буд. ҳамчунин дастрасӣ ба адабиёти динӣ. инҳо масъалаҳое буданд, ки ҳам ба ҷамоати мусулмонон ва ҳам ғайри мусалмонон дахл доштанд. ва рӯҳониён ба шумо чӣ гуфтанд, чӣ масъалаҳоро дар миён гузоштанд? ин саволи ҷолиб аст. намояндагони дине, ки мо бо онҳо суҳбат доштем, асосан ба мақомоти давлатӣ хеле наздик буданд. масъалае, ки мо бо онҳо суҳбат доштем дар атрофи он буд, ки оё мо метавонем имомхатибонро кормандони давлатӣ эътироф кунем, чунки онҳо аз давлат маош мегиранд ва онҳо матни хутбаро барои намози ҷумъа аз ҷониби мақомот мегиранд. ҷавоб ин буд, ки онҳо намояндагони мақомоти давлатӣ ё ки хизматчиёни давлатӣ ҳисоб намешаванд ва ин корро онҳо ба таври ихтиёрӣ, яъне имоматиро анҷом медиҳанд ва ғайр аз ин онҳо ба дигар кор низ машғул ҳастанд ва маблағе, ки онҳо мегиранд, калон нест ва он як маблағи рамзӣ аст. баъзе коршиносон борҳо таъкид карданд, ки мақомоти Тоҷикистон бо баҳонаи мубориза бо экстремизм, терроризм ва гурӯҳҳои ифротӣ озодиҳои диниро то ҷое маҳдуд карданд. шумо дар ин бора чӣ назар доред? ман ин масъаларо дар гузориши пешакиам дарҷ намудам ва ба таври муфассал дар гузориши ниҳоии худам ҳам онро мегӯям. гуфтанӣ ҳастам, ки баъзе нигарониҳои муайян дар ин бахш ҳастанд. дар масъалаи иҷроиши фаризаҳои динӣ мафҳумҳои бисёр васеъю номуайяни экстремизму терроризм ба маҳдудкунии озодиҳои дину виҷдон оварда мерасонанд. бинандагони азиз, шакли муфассали ин суҳбат ба зудӣ дар вебсайт ва ҳамин канали мо дар ютубу дигар саҳифаҳои Радиои Озодӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ нашр мешавад. шумо барномаи ахбори Радиои Озодиро тамошо доред. бо идомаи ҷангу хунрезӣ дар Украина, қиссаҳои ғамангези инсонҳои оддӣ аз он ҷо ҳарчи бештар мешавад. мисли қиссаи Александр Радчуки Навраз, ки як соли пеш ӯрову хоҳарашро нирӯҳои Русия аз модараш ҷудо карданд. танҳо ба бибиаш муяссар шуд баъди талошҳои зиёд ӯро ба назди худ биёраду нагузорад ба ятимхона супоранд. аммо Александр ҳанӯз ҳам модарашро суроғ дорад, ки як сол боз намедонад куҷост. ҳамкорам Тоири Сафар гузориш медиҳад. навраси 12-солаи украинӣ, ки бибиаш ӯро наҷот дод, муштоқи дидори модараш Снежана аст, ки як сол мешавад надидааст. Мы с мамой и моей сестрой проживали в Мариуполе. пеш аз оғози ҷанг бо модару хоҳарам дар Мариупол зиндагӣ мекардам. рӯзҳои аввали ҷанг тарснок буд. чизу чорамонро гирифта дар тахтхона меистодем. обу ғизои бисёр кам доштем. сарбозони украинӣ ба мо кӯмак карданд. Мало їжі та води. Нам ще наші військові допомагали. як рӯз порчаи аз тир ба чашми Александр хурд. модараш барои муолиҷа ба шифохонаи низомии корхонаи оҳангудозӣ Илич бурд. Там ми перебували 2 неділі. Там військові лікували. 2 ҳафта дар он ҷо истодем. низомиён чашмамро муолиҷа карданд. баъдан сарбозони рус корхонаи Иличро дар муҳосира гирифтанд. корхонаро ишғол карданд ва моро асир гирифтанд. ману модарамро ҳам гирифтанд. куҷо бурданд намедонам. Нас з мамою повезли. александр ва модарашро дар як урдугоҳ аз ҳам ҷудо карданд. Я бачив якісь ангари.
من چند انبار را دیدم، سرد بودند. بدنی من و مادرم را تفتیش کردند. سپس مادرم را 2 ساعت بازپرسی کردند. من همانجا منتظر مادرم ماندم. او را به نزدم آوردند. بعداً کارمندان خدمات نگاهبین کودکان نووازوفسک آمدند. گفتند که مرا از دست مادرم میگیرند. حتی نگذاشتند که خیر خوش کنم. 1 سال تمام است که نمیدانم مادرم در کجاست. نه دیدمش و نه شنیدمش. الکساندر علاج کرده به بیبیش زنگ زده است. لودمیلا سیریوک که در چرنیگوف شهری زیر نظارت اوکراین زندگی میکند برای بازگردانیدن نبیره 2 ماه سند جمع آورده است. هرچند به او گفتند به ماریوپول نرود. به من میگفتند آنجا جنگ و تیراندازی است، ولی من چیکار کرده میتوانستم؟ بچه من آنجاست. هرچی نشود من میروم، پسرم را میآورم. من ترسیده بودم چون گفتن اگر بیبیت نآید تو را به یتیم خانه میفرستیم. بیبیش 5000 کیلومتر مسافت را طی کرده و قلمرو 5 کشور را گذشته به دیدار نبیره‌اش رسیده است. حالا الکساندر با او در شهر چرنیگوف زندگی میکند. یک چشمش تقریبا نابیناست. ما در شفاخانه آخمتی در کیف بودیم. آنها به من گفتند که این چشمم دیگر نمیبیند. باید زودتر جراحی میشد. ویکا خواهر الکساندر با بیبی و بابای پدریش در ماریوپول بودند. الکساندر و بیبیش تا کنون نتوانستند با آنها ارتباط بگیرند. از سرنوشت مادر هم خبری نیست. برمیگردیم به توجیکستان. در شمال کشور تلاش دارند خاطره آوازخوان شناخته دمیربک اولیموف را زنده نگه دارند. سراینده خوش‌آواز توجیک شب 5 فوریه سال گذشته در صدمه در نزدیکی شهر خوجند در سن 33 جان خود را از دست داد. حالا در نوع دیوشیج ولایت سوخت مکتب موسیقی بچگانه را به نام دمیربک اولیموف گذاشتند و هم کتابی را که همکسبان و هوادارانش به شخصیت او بخشیده بودند با نام آه آهنگ رونمایی نمودند. فرزان محمدی در این باره گزارش دارد. مجلس وکیلان خلق ولایت سوخت با اشتراک صدها هوادار هنر و موسیقی و هنرمندان نامی تاجیکستان پرده از روی لوحه مکتب موسیقی بچگانه ناحیه دیوشتیج به نام دمیربک اولیموف کشاده گردید. پس از فوت این هنرمند در پی یک صدمه نقلیاتی با تشبث مخلصان و پیروان و هواداران مکتب هنری او این اقدام روی کار آمد. با درخواست مجلس وکیلان خلق ناحیه دیوشتیج و با قرار رئیس ولایت سوخت مکتب هنری بچگانه به نام علاچه فرهنگی تاجیکستان و دارنده مدال شایسته دمیربک اولیموف نامگذاری گردید. باوری کامل دارم که از درگاه این مکتب صنعتکارانی با استعداد دیگر نیز مثل دمیربک اولیموف و کمال رسیده برای انکشاف فرهنگ کشور خدمت خواهند کرد. چندی از محصلین این مکتب موسیقی عزم دارند سرودهای دمیربک را بازخوانی کنند و آن را دیگر باره به هوادارانش تقدیم نموده به آن پیروی سازند. جورابک مرادوف هنرمند خلقی اتحاد شوروی در این مراسم گفت که شاگردش دمیربک اولیموف در عمر کوتاه هنریش صاحب مکتب گردید. جوانمرد شد. صد افسوس عیسی پیغمبر، کرامت الله، احمد ظاهر، دمیربک همینا 33 بار وفات کردند. من فکر میکنم که الان خدا 30 و 40 و 50 100 همینا 33 در آمده باشتن کار 100 ساله کردند. جاویدانه نامشای ماندن. روزی که از این دیر دودر درگذریم با 7000 سالگان سر بزنیم. در ردیف این چاره‌بینی همچنین کتاب دست جمعانه ترتیب داده شاعر و نویسنده جوان تاجیک بزرگ مهر بهادر که یاد و خاطره دوستان و همکسبان دمیربک اولیموف را تحت نام آه آهنگ منتشر گردانیده بود رونمایی گردید. افضل شاه شادیف هنرمند سرشناس تاجیک هم از لحظه های همکاریش با دمیربک یادآوری نمود. دمیربک جان گفزن تو خیلی استاد من اینجا آمدم شما گوش کنم گفتم 4 تا دیگه سردتان اجازتت میخوام. من گفتم به خدا همه ایجادات میخونه. من رپرتوار استاد جربی مراد خوانده افضل شفتگی اما هیچی نبودم من. دمیربک اولیموف سال 2011 اول با ترانه زلفان میده معرفی گردید و دیرتر با ترانه دنیا مشهور شد.
سپاس به شما بینندگان عزیز که تا این لحظه برنامه ما رو تماشا کردید. در این ثانیه ها برنامه اخبار آزادی رو به پایان میبریم، ولی چون همیشه خبر و گزارش‌های نوترین در وبسایت ما و صفحه‌های رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی گذاشته میشوند. برایتان استراحتی با فراغت میخواهیم. بار دیگر عید سعید فطر مبارک باشد.